Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi reru ku dyiwa ka hlampfi le ka Ngove emutini wa Mr Post Mr Power siku liyeza ndlovu swa ha yirisiwile. Hi ta tsundzuka leswaku hi ntolovelo Mr Post hi siku ra Sonto na vanghana va vona a va kumeka va karhi va dya hlampfi emutini wa vona. Se va hlamusele leswaku eka nkarhi wa sweswi swa ha yirisiwile. Va endle nkandziyiso laha a va ri thwika xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga hlamusela hi ta xivangelo xa ku hikokwalaho ka yini masiku lama ku nga ha dyiwi hlampfi le ka Ngove. Mina a ndzi byela leswaku xikongomelo lexi endlaka leswaku hlampfi yi nga ha dyiwi eka Ngove i ku va nga va ri busy swinene hi album ya vona, kambe va hlamusela leswaku xikongomelo nkulu i ku na vanhu lava taka na mimirhi emutini wa vona va fika va dzudza mimirhi leyi tlhelaka yi va tikisela. Loko va nghena estudio va twa va tikeriwa swinene hi mimirhi leyi taka na vanhu va fika va yi dzudza hi vito ra ku hi ya dya hlampfi eka Ngove, leswi vulaka leswaku vanhu lavawani va nga va lo rhumiwa ku va ya dzudza mimirhi leswaku hi ta tikisela xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liyeza ndlovu loko va nghena estudio. Xiphemu xa nkandziyiso wa Mr Post hi lexi. A hi dya fish la ka xinabya ya a hi tala ngopfu a ha dyi na vanhu vo tala va hi tela na swilo va hi disturba loko kha hi dya fish va ta na swilo swa vona loko se hi ri studio swilo swi nga fambi kahle. Se ni ngo mina hosi Ngove swi yo yevee hi leswo madala hi December a ni tluliwi n'we mi twa onge no tlanga December hi tluliwi swi yo yevee ni n'wana ti-inaka hi leswo madala.